Audio Jungle. Audio Jungle. فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه سور الروم ألبسته وأرجعت فلما شبعا غشيتني ظلمة ورحت وتساعدني الروح وظلمة وتساعدني وتعي الساري واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعا المسكين أجابه فهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم وعنق العظيم وسلم مني على سيد الأنام السلام أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها يحسن تقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم حبيبنا وشفينا وطبيبنا وفخرنا ومولانا محمد صلى الله تعالى وسلم رسول اجمعين الحمد لله رب العالمين. في سرك وحامل رايه دعوتنا الشامله الاب الاكبر المحبوب لنا والمخصص بالشرف الاكبر في كل موطن من مواطن قرب وانقاذ. وارسلك امين الدين وتوجهنا به اليك مستشفعين ان تطافي الكتب بالله بالقربى ونجعلنا ممن نصرها حبيبا وما سرع وما له واحفظ بركته وشرفته اولادنا في جميع الكلمه والتدبير القوي في جميع الاقطار منشوره ومعالم الاسلام والايمان بجهتها معموره معنا رسولا والظالمين. ابسط عنا بما
الحق في جميع النواهي والأقدار وإنهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي فينا مؤمنين نختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأنساب والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه موصول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة. Ya sambil menikmati jangan diiringi dengan sholawatan asar. Innahu huwas samiul basir wan najmi idza wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang saya hormati Kiai Haji Wawan Arwani, yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kiai Haji Syairozi, yang saya hormati Pengurus Majelis Wakil Cabang Kecamatan Lumbon, pengurus ranting Nahdlatul Ulama sekecamatan Lumbon, para hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita tahu bahwa dulu sebelum Indonesia merdeka, karena NU lahir pada tahun 1926, Lailatul Istimewa digunakan untuk melakukan konsolidasi untuk pemenangan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka hari ini sebagai kader Nahdlatul Ulama yang sudah merasakan betapa damainya hidup di negara yang sudah merdeka, hidup di negara yang satu dan yang lainnya saling menghargai, maka Lailatul Istimewa kita gunakan untuk kepentingan yang lebih maslahat. Salah sekalipun wau diawali dengan pembacaan sirah Nabawi atau sirah Rasulullah SAW. Di tempat lain ada yang istighosah, di tempat lain ada juga yang melaksanakan kegiatan-kegiatan di mana kegiatan-kegiatan itu diisi dengan diskusi satu dengan yang lainnya. Inilah Lailatul Istimewa di zaman now, di zaman sekarang ini. Kados wau sing diaturaken dhateng Kiai Aziz, NU lahirnya 31 Januari 1926. Mulanya sebutnya wonten istilah khitoh 26. Niki memang penanggalannya melu ning hijrah melu teng Masehi.
cipta dua anak, tapi datang penentuan harlah niku wontene ngengge sasi Rajab, boten ngengge sasi Masehi. Sebab kalau mulai Januari mali ya benten mali boten gejol pohon mungkinnya sareng sasi Masehi. Maka insya Allah Nahdlatul Ulama dados jamiah ingkang mubarokah. Nalikane Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari netepaken tanggal lan dinten berdiri Nahdlatul Ulama teng sasi Rajab niku sanes semata-mata sekene kiabok mawon, tapi istikharah damwe luar biasa. Satu kali pendapat dawaken Kiai Hasyim Asy'ari sederenge damel Nahdlatul Ulama istikharah 3 tahun. Ya Allah. Makane sing istikharah Kiai Hasyim Asy'ari. Lamun sing istikharah kula-kula sik kaya malah tambah keder. Istikharah niku kan setunggal sholat ingkang dianjuraken nalikane kula gadah pilihan sing keder. Ana pilihan loro keder istikharah. Ari bangsa pilih kumus istikharah boten. Perkara sing gamblang. Burane kadang-kadang mun istikharah ora ketemu-ketemu yang wis condong ning sebelah. Lamunan perkara terutama menyangkut akhirat jodoh mantap. Biar di mana sih bisa hormati, itu horor beli di mana langkah, kembali musyawarah langkah, perkara nih sih. Lah para kiai para bapak ibu sekalian mengmuliakan. Jaminan dados warga Nahdlatul Ulama saking Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari setunggal. Sapa bae dawe Kiai Hasyim Asy'ari, sapa bae sing gelem murid-murid NU tek aku dadi santri nisun. Masyaallah. Pun boten ngopi NU. Pun boten ngopi NU. Dia aku dadi santri Kiai Hasyim Asy'ari. Masuk untungnya luar biasa. Potongan pula kenal ke boten saya Kiai Hasyim Asy'ari. Apa mali ada nomor WA misalnya. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari keresan ngaku dadi santri. Sikap kali sapa bae sing dadi santri isun didongakaken mati husnul khotimah sa anak putuwe. Amin.